Eblisib li apostol Paulo, no coexpochis yu aminkili kapabal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li paabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Salikatyuam. Solok salisantilhu, rikin saralux. Lish holomi lakatzulpal chiru li shamana in nashye, lish nimal shkuankilal li Christ. Utyokochi atinak chirish li Christ ho ahkwi li nimahkwal, li kwan shpen sa shpen chishkhunil, li nim shkuankil sa shpen chishkhunil. Utlish holomi lakatzulpal chiru li kutana in nashye, lish halam uli Dios li inka na ilekru. Chikahunilo na kwan li kahunal redil bal hunak li kahalam u. Aban hunak li halam uch, nashkut besi bayak chik, chan ruril bal li halam uchim bil rikin li halam uchain. Ustalisantil hu na atinak chirish hain, ho hun lish halam uch li karuhak, ho li gagwa Jesus li nashkut besi chitsakal yal, ho tsakal li Dios, ho tsakal nak haan kuan. Magwa yal junta li halam u, manak hunak li halam uch li kubam il, li chanchan na ilok li kagwa. Inka haan pan tsakal li kagwa Dios. Kahultikak nak li kagwa Dios sa shtiklahik li ruchichoch, kishtiok tesi li kuing hosh halam u. Utain nashyeke li hu Genesis 1:26. Katyop tesiak li poyanam ho kahalam u, ho kilobal la o. Utli versículo 27 na shikuchik, utli Dios kishtiop tesili poyanam hosh halam u. Hosh halam u li Dios nak kishtiop tesi, telong ut ishq nak kishtiop tesi. Likagwa Dios kirataurak nak lao, chanchanakorak tsakalaan. Ho kanak kishtib li kuing utli ishq holish halam u chan li santilhu. Ut sali capítulo 5 nakil guchik lak Adán, nakikwa hun li ralal. Ut nashyeke Genesis 5:3. Kikwan chik hun ralal ho tsakal shalam u chan li santilhu. Ho rilo bal haan. Ahset kishke chokshkaba. Usas ashkaba limak. Shkatsek li lok alin lishke hom chakele kagwa Dios ashtiklakik. Abanan narrataw naksashkaba li kagwa Jesus tokulak chishtao bal kujik hun sutak. Kabiak li nashyeke li hub 2 de Corintios 3:18. Chikahunilola o li nakahalam uchish lok ali kagwa ho sa hunak lem chimaga ashtzapal lishnaku. Yoko chihalanok ho tsakalhaan. Rahlal yo chikihan kli kalokal utain ashbanu li kagwa ashbanak haan musiqer. Lishtakin ki li kagwa Dios rikin li hunjung li karun ashbanu. Yo chihalok re lishchuam hunak li poyanam ut chishtikop lesingil ru tohretal naktakulak kuchik ho li kagwa Dios. Usaink achik na koru ril balru li kagwa Dios ho chak lak Adán li na atinak chak rikin li kagwa Dios. Sashkaba li kagwa Jesus anakwan no koru chik chiril bal. Salihu Juan capítulo 14 versículo 9 kishye. Lish ilok kula in akshril chikru li yukwa bechchan. Sa hunjik li atin. Li kagwa Jesus ki kulun chishkut besinkil chan tsakal ru li kagwa Dios. Chan ru lish chol, chan ru lish rahom. Ut li kagwa Jesus sa lish poyanamil kol shkut besi chiku chan tsakal ru na ilok li Dios. Mahunjik li poyanam na ruan chishkut besinkil lish chabilal, lish tikilal, lish kuankilal, lish nimal ru li kagwa Dios. Ho li kagwa Jesus kaut shbanak kakwi haan li Dios alal bech. Li kagwa Jesus kol shkut chiru li ruchichoch li kagwa Dios. Haan kitseh kwalog ho hun tsakal qela o. Kakwi li kagwa Jesus na ruchikut besink chiku li kagwa Dios shbanak li kagwa Jesus. Haan akwi maga lish rakik lish chuam.
Moko kikyop de sik ta honak ko kyop de sik chaklao. Haan, choshail Dios, choshail poyenam chikanakwan. Ut kahkui haan nash nauts akal chan ruli tukwabech. Ut salitz kwalok, liqa kwa Jesus, kikulun chishkut besinkil chiku, likaru inka naruchi ilek. Kuinakak eretal. Mahun reheb lishtak liqa kwa Dios. Hoeb shakli profeta, manak aniheb chik lak angel chiru liqa kwa Dios. Keshkut besi chitsakal reru li Dios, ho liqa kwa Jesus. Liqa kwa Jesus kisheku chik hunsut salihu Juan capítulo 5:17. Linchukwa utlain tohyoku kuichik angelak. Utlihu Juan 10:30 nashienak. La in utlichukwa bech junuach kui. Ut Juan 14:6 nashultikake. Nak mahun rehebli poyanam. Naruchi kulak rikin li Dios kuingata sashkaba liqa kwa Jesus li Dios kaholbech. Salisantilhu nakatauna balsut liqa kwa Jesus chiroksinkilah kuihun li atin li nakanaw chakru salinakter chakrab sashjebal la inin. Hain kiroksi reshjebal nak haan li Dios. Kabiak li nashyeque Juan 6:35. La in lichu amkwa. Juan 8:12 nashyekuchik. La in li saqinkil li ruchichoch. Ut Juan 10:11 ut 14 nasyeque la in lachcha bilkak alenel. Juan 11:25 nashyekuchik. La in likwakli kuchik chichocho ut lichu am. Sali capítulo 8 relihuahi Juan versículo 58 nasye toh mahiak na yolak chaklah Abraham chan ak la inin chan liqa kwa Jesus. Karu nasye in nashkut besi chiku nakliqa kwa Jesus haan chak chalen haan kuang ut kuang hunelik. Kuitarach liqa kwa Jesus moko Dios tarach. Narach nashye nakliqa kwa Dios kishtaklarach chak yal hunak reheb lishyop de sihom chikam sakagaba magwa sakaan maga shbanak lishsak nataumang rikin nakli Dios alalbech kish ashtesi lishchuam kits kwalok sakagaba lao ut kikam resh toch alrish liqamak hokanak kishye nak mahun naruchi kulak rikin liyukabech kuingata rikin lishteng liqa kwa Jesus. Li Dios Joseph de Sinqa kwat kwaskuitzin nakat koy beni sa honchik liqa kagel.